Mũmbunge wa Girigiri Martha Wangari ahotanire gĩthurano kĩa wamurani na kura 9,829. Wangari agĩtũgĩria kiama kĩa UDA na gũtabania ithurano ici na njĩra ya waragania. Gũkĩrĩ ũguo, Wangari nĩonanĩtie bata wa kiama kĩa UDA gũcokanĩrĩria ajumbe arĩa mahotirwo ithurano-inĩ ici nĩguo kũgitĩra kura ciothe mbere ya gĩthurano kĩnene mweri-inĩ wa kanana. Ile nitaomba hata saa hii UDA lazima ikae chini na wale ambao hawakushinda, sababu ni wengi. Ukiangalia wale ambao waliomba viti ni maelfu, lakini wale kama ni hii kiti yangu lazima ikuwe na mtu mmoja. MCA wakiwa 5 lazima ikaliwe na mmoja. Nitaomba UDA chama yetu iwaite hata wale ambao hawakupita, iwakalishe chini waweze kusupport chama ndo tuunde serikali ambayo ni mzuri. Gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha, arũmĩrĩri a mũmbunge Jane Kĩhara nĩmatetetie kiama kĩa UDA makiuga gĩthurano kĩa wamurani mwena ũcio gĩtiatabanirio na njĩra ya waragania. Tulikuwa na shida kwa maana pale Naivasha East ama baada ya voting kufungwa, wakati tulienda pale Tallying Center, kulikuwa na makosa ambayo yalitokea pale Naivasha East, kama vile polling center ya Mushiringeri, Kenongi Primary School, Munyo, Nyakairo, ambapo tulikuwa tunapata ya kwamba ballot boxes zilikuwa sealed, kulikuwa na ballot papers ambazo zilikuwa stacked in huko. Realize that bado voting ilikuwa inaendelea even wakati other polling stations were closed, and this for us is not acceptable because hapo ndio mambo ya udanganyifu na kura kuibiwa ulianza. Kuwa na watu na viongozi kutoka kwa chama zingine ambazo haziungi mkono mrengo wa chama cha Kenya Kwanza walipatiana pesa ili watu wakuja wasumbue na wachafue uchaguzi wetu. Ihinda-inĩ rĩu gĩthagathago nĩ kĩgũmĩire gĩcigo kĩa Mount Elgon thutha wa arũmĩrĩri a mũmbunge wa gĩcigo kĩu Fred Kapondi na arũmĩrĩri a mũng'ethanĩri wake Alan Chamayek gũtuthũra haro kũrũmĩrĩra ithurano cia wamurani. Naomba sana wakazi wa mlima Elgon tuzingatie amani, tujitokeze kwa wingi Jumanne. Lengo letu kuu ni kuhakikisha wananchi wanapewa ile fursa wachague kiongozi ambaye wanampendelea. Kila mtu ambaye amesimama kuomba kura ana haki, sio mtu mmoja kutaka kusuia mwingine. Na sisi watu ya mlima hii tumeamua kupigia amani kura. Kũrerĩkana arũmĩrĩri a Chamayek nĩo mahithũkĩire arũmĩrĩri a Kipondo na Maguire hĩndĩ ya mĩthabara ya kambeni, andũ erĩ makĩgurario ũru. Ya Jumanne kwa ile mchujo ambaye iliahirishwa tarehe 14 ili tuhakikishe tumaliza ile shughuli tarehe 19. So naomba mjitokeze kwa wingi na kwa utulivu na amani. Wale wote viongozi wetu ambaye wanataka vitu kuanzia chini sa MCS kukuja mpaka hizi sa MP, ninaomba mtumisa amani na muwe na upendo. Yule kama anatoka upande wa Cheptais afanye campaign mpaka Kaptama. Chamayek nĩakumithĩtie gĩko kĩu agĩkindĩra erĩ a arũmĩrĩri ake arĩa mambĩrĩirie haro ĩyo nĩmaikĩtio ngono kũrĩa rĩu metereire gũkinyio igoti-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.